U sklopu zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost finansirano je 19 prekograničnih projekata koji su uspostavili 43 partnerstva između 35 organizacija civilnog društva, 6 javnih ustanova i 2 srednje škole. Teme poziva za dodjelu grantova rezultat su procesa utvrđivanja zajedničkih prioriteta i rješenja u oblasti društvene kohezije. 1500 osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore je učestvovalo na 19 dijaloških platformi. Ovi projekti doprinose ostvarenju ciljeva održivog razvoja poput kvalitetnog obrazovanja, rodne ravnopravnosti, održivih gradova i zajednica, očuvanja života na zemlji, mira, pravde i snažnih institucija. Projekti provedeni u 33 različite opštine u 3 zemlje podržali su izgradnju kapaciteta mladih u medijskoj i informacijskoj pismenosti, omogućili više prostora za volontiranje u lokalnim zajednicama, osnažili mlade za aktivizam po pitanjima koja ih se tiču, prepoznali ulogu i doprinos umjetnica, podržali osnaživanje slijepih i osoba sa oštećenjem vida, osigurali bolju brigu o životnoj sredini kao zajedničkom dobru, promovisali međukulturalno razumijevanje i dijalog kroz formu teatra, podržali prihvatanje različitosti, zagovarali za ljudska prava marginaliziranih grupa. U projektu je ukupno učestvovalo 7500 direktnih korisnika kroz 285 različitih aktivnosti. U sklopu programa Preporuke za javnu politiku u domenu mladih, obrazovanja i rodne ravnopravnosti su unesene u 8 sektorskih dokumenata. Program je rezultirao i mnogim inovacijama poput inovativne online platforme za mentorstvo žena, medijskog pakta, kao i deklaracije o medijskoj i informacijskoj pismenosti i društvenoj koheziji.